أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، manguripan Allah, mangaluksakan mga pagariakan ko agamatan ng agama Islam. Niya kalalami panalamatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may tumalaalimu yan kita no, yang kaya kibubatog tanu sa dunia mga uripan ng Allah, na tanudan tanua niya kalalay niya limusir kita no mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba ayaw mo wajib paliugat at ipanalamatano si ko Allah na sumangala alimo. Kamay tumala alimo sa giyang kaya kibabatog tano sa dunya na wajib kita no. Agyang puto adi tano di kapakapanalamat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumintin tano pnip ka aluyam niya kalalami panalamatano si ko Allah. Kasi kung gibuan na Muslim sa giyang kaya maging, nataksis na nuro na giyang kaya dilausan, na miyapad tanong kung mga tawat, yaufikan wallahi man tuwa, alungan ajumwa amin itindig tanong giyang kaya miya kalalagawi. Iman to mga uripon wa Allah. Na di tanong pakatas na giyang kuto mukaddima tanong. Kaya niya miya pikirakan abandingan tano sa giyang kaya mapialungan nasasatiman na pakaiso sasatiman na pakaiso kinanglan na umanisar kita nung namasumbag yun sasatiman na pakaiso kinanglan na umanisar kita nung nakaiso niyan so ginawa niyan. Limada la tusalli. Sasati man napakay siya, umasambag ka sa ginawang ka. Nakapakay ipakasurga ka mga uripon mo Allah subhanahu wa ta'ala. Limada la tusalli. Ino kadipsem bayang. Mga uripon mo Allah. Ino tanaw dipsem bayang. Ino kadipsem bayang. Ya ibadallah. Hey, uripan na Allah. Ino ka di pasambayang. Hey, dato amapi pamikiran. Ino ka di pasambayang. Hey, bai amapi pamikiran. Ino ka di pasambayang.
Hey uripon na Allah, Muslim Muslima, ino ka di sembayang. Suryaw takir balik, ino ka di sembayang. So tiaguan na Allah sa mapia pamikiran, ino ka di sembayang. Sa sati man napakay sa mga uripon na Allah. Aw kaansaran tanyo ini mga uripon na Allah, si ikaw ginawa tanong. Nagpakailangulangun tanong na makasulod si ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Limaga la tusalli. Ino ka di sembayang, hey pagarya. Hey siringanakan. Hey ginawayakan. Hey luksakan. Hey wataakan. Limada la tusalli. Ino ka di sembayang. Ata'lamuna ma ma'na as-salah? Katawan niyo ang tunay maana sembayang mga uripon ng Allah. خطاب الآن على من قال لا إله إلا الله. Yang kaya wasiat tani man to mga uripon ng Allah. Na wasiat ay ko mga tawa dito sa la ilaha illallah. Wasiat ay ko mga tawa ng mga Muslim. Wasiat ay ko mga tawa mga Muslima adilan dito sa la ilaha illallah. Kanaba ini wasiat ko mga Kristiyan. Kanaba ini wasiat ko mga Yahudi. Kanaba ini wasiat ko mga tawaagamayran. Kawasiat ay ko mga tao adilan dito sa la ilaha illallah. Limada la tusalli. Ino ka di sembayang. Sa satiman napakaisa mga uripon ng Allah. Mga luks pagariak ng agama Islam. Sa satiman napakaisa na umasubag ka nagkapakasurga ka mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tano mga uripon ng Allah. Aso pamintuan ng surga napipeng kato Allah subhanahu wa ta'ala. At napinto apara si ko mga tao amyamuasa. At napinto apara ko mga tao amyanad ka. At napinto apara ko mga tao mga syahid. Na ayaw man na masakiton mga uripon ng Allah. Na apya kami apad ko mga tao apasasad ka. Apya kami apad ko mga tao apapupuasa. Nami kumaadar kagiyang kaya sambayang na di ka bupakasud sa giyang kuto pamintuan, mga pamintuan. Wallahu, mga pamintuan ng surga, wallahu subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamah as-salah. Ayaman na pagampagan niya magitong nakita no mga uripon ng Allah na sa sambayang. Na limada la tusalli. Ino tanong di sembayang. Baya problema tanong na di ka nagsubang. Baya problema tanong na kasakit tanong. Baya problema tanong na mawatan nakita no sa mga masjid. Baya problema tanong na suid. Isun tanong mga ginawa tanong mga uripon ng Allah. Limada la tusalli. Ino ka di sembayang. Hey uripon ng Allah. Aba nga di katawi. Aso sambayang nagyinan ipinakamala connection kasi ko Allah. Na aya masakiton sa ginawa. Na miya kadakal tanong magingot mga uripon ng Allah. Na igiram yaw mas wakto. Na aya buab kilay si sagyang kaya masjid tanong nagkapakay ado makisaka saap. Na masakit sa ginawa. Apagawaan tanong sa dunya. Na anto na ipturong tanong si ko Allah. Ada ko man makasembayang ya Allah. Kada nga man nagsubang, mustahil mga pagarya. Ada ko man makasembayang ya Allah, kadar kami misampay yung mga ulamami. Mustahil mga uripon ng Allah. Da kami man makasembayang kada igami. La hawla wala quwwata illa billah. Da kami man makasembayang kada masjid kami. Da kami man makasembayang kamawatan kami sa masjid. Isun tanong mga ginawa tanong. Limada la tusalli. Ino kadip sembayang. Badi ka pa kay mga uripon ng Allah. Asi ko man gawin na bagan tanong sa isa ka oras, tutuan tanong wa Rabbul Alamin. 24 ka oras sa ititindag tanong sa dunya uman gawi na dingong kabaganso Allah subhanahu wa ta'ala sa 5 ka minutos uman wakto, sa 10 ka minutos uman wakto. Limada la tusalli. Ino ka di sembayang. Diyan kaya pakaisaan, napakaisir kita nilangon mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Dilan ditiro na ino mga Diyos, mga ulama, tanong na ayaw buat, bendingan nila na sambayang. Buat ano di katawi? Api tiro Allah subhanahu wa ta'ala, awa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Datan human adnaw Allah. Datan adnaw Allah sa mga jin. Agus sa mga tao. Inunta saan tanu masibad sa Allah. Na ino di matiro sa bada ayaw po. Miya semua kaming sa giyang bendingan kalangin sambayang. Nandun na pinipitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ko nang bidaan no kafir. Agus sa Muslim na susambayang. Sumiyama kala sa pragatan na katawan tanong. At nagkutuon tanong ang mga Kristiyan na mas mga pipedo at diskatanong. Berasad ka. Tama sa mga Kristiyan at mamuka pamuasairan. Agis-agyan kaya mga Kristiyan na nagkutuon kira na mas mapipedo at sa Muslim. Okay, nino sila di pagkastud sa surga. Kagya ay ang bidaan tanong mga uripon wallah na susambayang. Nagyang kaya pa kaysa. Abantingan tanong iman itong naisaan tanong sumaginawa tanong. Ito ako mga didip sembayang. Miyapat tanong ko ahsanu takwim. Miyapat tanong ko pinakamapiakad no Allah. Punalamat ka, hey uripan no Allah. Hey dato, hey pagariakan, hey bai. Kasi kamiyapad ko mga tao. Kada kamapad ko mga binatang. Da kamapad ko mga pangayaman. Daka mapit ko mga pamumulan. Daka mapit ko mga nganinsan kasi kamyapit ko mga tao. Agyunan ipinakamapiakad mo Allah. Halimada la tusalli. Ino kadip sembayang. Mauripan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya kibabatog tanong sa dunia. Na dad na ubar dad na uba tanong si ko Allah. Kasi ko oras akak maganin kawapat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayap yang insanan yan siko mga sahaba, siko Abu Bakar Siddiq, siko Umar ibn al-Khattab, siko Uthman ibn Affan, siko Ali radhiyallahu anhum ajma'in nasudun susambayang. Piang insana o Rasulullah siko maganin kadagyang ko to anapas yan. At igin as-salah. Piduruyan ko mga sahaban yan at turuan niyo ko mga umatakan asya pairan susambayang mauripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Did na ubatan ko Allah. Did na ubatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadapan matay si Rasulullah na miya kumplito din sa agama Islam. Mauripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aya pa na miya kalala. Kami penalamat tanu si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagi nakatawan tanu ay tutul. Si ku masa akya pakapamisita o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa langit. Ay ni turunon susambayang na aya pagampaganay asambayang amin ni turon na kita na 50. Upama kung miyang gulaw-law to na di tanu katawan. 50 asambayang mga uripon ng Allah. Ay ini turun ng Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah. Nasagian ko taura sa kaya babaw Rasulullah. Kaya panog Rasulullah. Namya balakyan sumusa alaihi salatu wassalam. At igumusa, ya Rasulullah. O Nabi Allah. Antonay pitero ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tigina ya Musa. Ya Nabi Allah. Aya pitero Allah na aya ko na iturong ko umatak na sambayang na 50. Anamya kan dumarakal Musa alayhi salatu wassalam. At tigin nakapkap di ka bu ya Rasulullah na panik ka. Napamangin ako Allah. At turuang kau na banyang kalbati so 50 ka. Matang ko Allah. Kadi nang kagaw mga umat ka. Ayam ya ali sa riwaya na miyanik so Rasulullah. Na miya akulian sa 40. Na miya akulian sa 30. Namiya nugup man so Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namiya kasagad kanyang man si ku Musa. Natigup man Musa, ya Rasulullah na pirak man ini turun wallah sambayang. Tiginat 30. Ana tigin na kapkap di gabu na panik ka. Napamangin niyang kasi ku Allah abakal bati so sambayang. Kawallahil azim kagin ang kagaw mahumat ka. Nasuk kaligagaw Rasulullah na miyanik man so Rasulullah.
Na piyamang ninyang pangkuwallah na taman sa miyalo riwaya na mimbalya 20, mimbalya 10, na aya pinakamabagra riwaya na mimbalya 5, na ginanso sambayang taniman to mauripan Allah subhanahu wa ta'ala. Naso kaya pakapasadu Rasulullah na miyanugs kanyan. Naso kaya pakapanugyan. Na miya wala kayang mansumusa na tigumusa. Ya Rasulullah na pirap man na tigin inituro na sambayang. Tigin na tigu Rasulullah 5, tigin awak 5 kawakto at tigin 5 sambayang. Na miya kapangalang-kalang man sumusa tigin na pamangan niya ko Allah kadiyan ang kagagaumat ka. Anas Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyayad. Tigin na diyan na tigin kagagau bago panik. Apo mangan niya ko pang ko Allah lubatan niya panagyang kaya 5 wakto. Na miya kasirakan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na imanto naginan miya beloy wakto sambayang tanwa 5 mga uripan Allah na aya gagaw Allah, gagaw o Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayaw balas yan na 50 sambayang. Na inuto mga day. Limada la tusalli. Madaklap ka nagtano apiti barangan ang mga ulama. Madaklap ka nagtano ang mga wasyat. Iman to nakata, may kabagar po sa signal tanong sa hanap. Yung kaya wasyat sa Facebook na tunganay amadak. Nagyang masakiton. Naigira wasyat sa Facebook na di po makindag kapagkailang kung sa MB. Naigira mga salida na ipandownload. Agi amala ko ni balik. Nada problema kasalungan na mauri nakamuntian ka so ni-download ka. Mauri panu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa man napakaisi. Sa man napakaisi yung baga akan rakanuiman to. Akinanglan na mas bagtano lang limada la tusalli. Ino kadip sembayang hay pagarya. Mauri panu Allah subhanahu wa ta'ala. Mialoy wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan na wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala da ini sugu kiran arwar sakap suswat asik wallah. Sa Quran, sa hadith, nga basta maaloy su tauhid, maaloy su kaysa sa wallah, na ayad na itundugun wallah na susambayan. Abi asik warkanul Islam. So kaya baka mo Jibril si Rasulullah tigyan na ya Rasulullah na anto na Islam. Anto na Peter Rasulullah. Tigin na Islam na sukasiksing ka, adod na tuwa na tigin na inunta si ko Allah, nagudod na muri-puri na inunta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigin na tunapan, tigin na as-sala, wa tuqimus sala, sukitindugang ko sambayang. Sama no to mga uripan na Allah na mapasad na nagyang ko to, kaysa isa Allah, na ayap man ay tundug tanuro na sa sambayang. Na mataang kumapya, upama kugyang kaya kadakal tanong, na uman mau masawakto na matitimu tanong sa giyang kaya walay wallah. Mataang kumapya, ame ko giyang kaya katitimu tanong na gidmam wikap katimu tanong si kusurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Naya masakiton manguripan wallah na relaya ko niyo. Naya masakiton na amiyo masuk ame ko miyo masubangkit. Naya buto siya na 5 katao. Nasisalo nga na mauri nagituso tigu mga tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam magkapakay ng buloy kaakuan delo. Upama ko so pagaring ka na tigi na hay pagaring na bigyan ko mapi amal ka tigka pagagut ka. Kaya pasapasangan na kurun magamal na kuwan ka. Narumya pa kay mga uri panwallag yung kutwa kadadalo si salungan na mauri. Agiaya pagapas na ka na kapakasurga ka. Nagpakaumar ka so pagaring ka pamanganir ka sa ubub. Dito ka pa kayo mga uripan ng Allah. Kaya sisalungan na mauri na ayabuwa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutapinggal bagka amapya. So kaya liyon sa Quran, inadnu Allah subhanahu wa ta'ala sukoyo yag suka patay. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inuyag tanu Allah sa dunia. Ino to, ang tanong masimba sa Allah. Kuha tanong niya man sa niyawa. Ino to, matimbang sumapi agalubog tanong sa giyang kaya tagutan sa dunia. Na aya masakiton.
Namadakla di tiro kang udaan ako pan manare. Baka di katabi agkapakaya man itong naubay ka malakul maut. Wallahi al-azim. Agkapakaya isar kita no iman itong nagkapakaya ubay no malakul maut. Naamay ko yung bagak kasi kukubang ka. Baka singa ka mga day. Igalot ka sa giyang koto akubang ka na yung bagak taon. Manguripan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ino. Ay apakaysa. So mga pawalo adidurwa, ay manari amyali yung Rasulullah nasan sa tawa, makatiro sa la ilaha illallah na pagkasurga. Ay man na problema. Nami ko buwang ka sa nyawa na pikal ka umalakul maut. Kaling ka sa la ilaha illallah. Kaling ka mga day. Manguripun mo Allah subhanahu wa ta'ala, siyapan tanong so sambayang tanong. Manguripun mo Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim, kata di ko disiyapak wallahu subhanahu wa ta'ala, batala bolong sumakangudan, adna masa, wallahi al-azim, kerealaisiyo, abnar din so ditiru no mga ulama tanong, akinanglan na umanisa na masyapan so sambayang yan. Sa kami ang mga awatayos, kami ang mga pagarinyo, namya kaangyas kami kung mga sabad ang mga bangsa kano at pitiro Amerikano subnar na din yung tarima subnar manguripon Allah subhanahu wa ta'ala diyamin di matero gudno diyamin di matero masakit ka pagaw kitian ka wallahi al-azim ka diyami ka bayaw ba kami makasurga adi ka no makasurga si kawa surga mambu Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مغرب أن الله سبحانه وتعالى دغن دين pakadar la so mga dalilan ay giraman ta miya kadar so dalil napkas mo manisa napiyakaw kita ang busa pakaiswi sa timan datano pakadar la kapay pan manisit ano ay no ko di pusa. Kapay pan manisit ano ay no ko di sidga. Ay no ko di magkisa zakat si ko kapapatutan no. Kapay pan manisit ano ay no ko di pinay haji si ko mga puragaga. Nasa sa tingman napakay si mga uripon online ni sir ni man to sagiyang kaya gawi. Nautaguntan ni si ko mga puso tanong agu pamikiran tanong. Na insyaallah ta'ala nagkapay pakasurga tanong. Uman din wakto na managtanong so di tiro no bilal tanong at tigyan na hayya ala salah. Pagtalawan tanong o mga masjid at tigira tigo mga bilal at tigira na imanto na sungkano sa masjid kaksisiya so kamapian. Ay imanto na praktikal tanong. Upama ko yung pananalo na sungkano imanto sa munisipyo ka nabubagatos. Agapa kayo imanto na dataw saya. Matanggo Allah. Upama ko pananalo ang munisipyo at tigira na iman tuwa jamaat na sungano sa munisipyo. Kaumani sa kataw na 500. Kita kataw nang tayo malambo siya. Tabita. Ugid na uman ng waktaw na ipananalo si siya sa masjid so kamapian. Na itundubong manubila hayya alal falah. Si siya sa masjid agyang kutwa kapakapasagu katagumpia. Na din. Ama nagdaw na sa bulatang ila, alumin na sa bulatang ila. Nasiko subunab ka nagtanong pa na as-salatu khairum minan naum. So sambayang na mas mapiadi so turog mga uripon ng Allah. Ada din. Agi so sabad nagpakatulog na alas 4. Sige na mga tulog ko kami na pagbang subilal na managar na kedusa ko. La hawla wala quwwata illa billah. Prilaya ko niyo kunob galit anway. Atong anay ang masakit mga bangsa ko. Mga luksakan, mga pagariakan. Aso sabad kita no na sa surga na so sabad nakibagak. Akatawan tano. Amasiksa ka sa kubo na siksa ka pun sa lungan na mauri. Na aya pinaka may tuwa siksa si ko mga uripan na wallah. Nagyang kuto apakaputilumpang ka sa putaw amyak kaya ayad na pindidi nagyotak ka. Tatapang ka man man to.
Amyag kami sa uring na dupukaon. Na masakit ito at bumamakin na mga uri pa Allah. Na ado pa nasabad, auman din. Latigo no mga malaika. Uman din papasin no mga malaika. Si Isa, naraka jahannam na mau pisag yung kutakuha kubalian na sambiman wallah. Nakuma sumasa. At belablag tanong mga uri pa Allah. Wallahi al-azim. Kuma sumasa. At belablag tanong. Kataya iman to. Adap kili ko mga luks tanong adi tanong madudanga. Adap kili ko ginawa itanong kang udahan adi tanong madudanga. Adap kili sigo mga siringan tanong. Guwan ni adi siya di sumbayang nandasiran mga uri pa Allah. Nabang adi tiruwa sa ginawang kang udahan kapan. Iman to na mas madakali sakit so kang udahan adi sa mga tutuwa. Ino to? Ay masakit doon. Na sa mga kangud, sa mga lukstan no, na sakitiran, na sakit sa lawas. Nasaktan no mga kangudon, na duwa. Mamante, absakit sa lawas yan, na may sakit na puso yan. Naman ito, na ayaman na pinakamarata sakit na sakit sa puso. Kapun makaitam sa puso ka. Nagigirap kili nga sumasgid na kapkili ang na simbahan. Tiga dia ko sang pagaraw sa multi. Ino to? Ayam ya kahit tamsupusutan. Mga uri ibn Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa pa kayo sa inibaga akin naman to, akinanglan, paliuga terkitano ang mga bangsa ko, limada la tusalli. Ino kadipsin ba yan? Ba't nararangit ka ko Allah? Ay, ino ka pa naman dipsin ba yan? Ba't nararangit ka ko Allah? Yuti ka timbulo to mga uri ibn Allah. Ino kadipsin ba yan? Kararangitan ka sa Allah? Na baka di kaya. Abigang ka Allah sa miya kapia-pia lawas. Miya kapia-pia tunay di ba na kauyaw-yaw. Napeso ka pagkataling mo mga sigo masjid na dun. Kaysa waqi'iyya. Ginapiurean niyang gulola sa Saudi Arabia. Tama naman to. Ana ingod sa Saudi Arabia. Asuwalay niyan, napunsaya, nagkapakataman sa madaya. Nabutag yung kutwaloks. Nakatawa niyo, inikidyo ng mga wataya, kagyapyang ninyang kiran. Tigiyan na taguin niyo, tigiyan. So ubaya, walay tanong sa tali na tama na tigiyan sa masjid. Pagyauman mo masuwakto, buta. Uman mo masuwakto, na ayan yan kaptan na sutali ka para matuon yan so masjid, so walay wallah. Buta manguri pa no Allah. Niya looks. Sakta no mga di. So sa brother kita na miya makaranirani walay. Kanagyan subang. Ugid na di niyan terima na giyang kota pananalo mga bilaltan. Manguri pa no Allah subhanahu wa ta'ala. Paninta ko Allah. Agyang kaya sa sating manapakaisu. Nasabot ng tanway. Agugyang kaya sa sating manapakaisu. Naansaran tanway. Diya kanay di matiro ka lang-ulang unakan sa kanod ng mga bangsa. Diya kanay di matiro ka masakit sa ginawa ko ame ko. Miya kasurga kami nas kanod namin ibagak kanod. Antay tawa da kadustaan yan. Mustahil. So tawa tiroon yan na da kadustaan yan na antonoto. Tuhan, apa so Rasulullah na meribat? So mga nabi na mga riribat. Nasad na sa tawa, turuan niya na dekadustaan yan, nas kanya ni Tito niya ribat. Ugi, na aya pinakamala karibatan, na sukibagakan na kausambayang. Ang diniwanan, dad na tawa ba di karibat? Ugi, na sad sa tawa kumbagak sa sambayang, nagyuti pinakamala karibatan sa kauyawiyag ko sa isagin. Wallahi al-azim. Manguripon Allah subhanahu wa ta'ala, paninta ko Allah, aad na siyabutan ron na apyag bumya kay ito. Agu masimbagtan wag yung kuta pa kaysa, ay ni pa kaysa tanong kagiya, ino ka di pisambayang. Bangap kararang itis wallah.
Apiyag itu pun na sebagan tano manguripan wallah subhanahu wa ta'ala. Na panginta ko wallah, atau fikan tano wallah, bukan tano wallah sa hidayah, bukan tano wallah subhanahu wa ta'ala sa bagar. Nagupakadaan niya nagyang kaya mga bukal tano, matang wallah. Ayaw man na kalabon tano na bukal na. Bukal na. Matang. Igira siya sa mas kita 5 minutos na ditong pagkasong. Gira na pagatin na kami sa kagayan na kahit kunaw na. Tika ko ano to enjoyment. La hawla wala quwwata illa billah. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Prilya ko niyo. Kasakan ni kapapatutan abdi siya di mga liwer kanu ka, mga bangsa kus kanu. Mga pagariya kan skanu, mga luksa kan skanu. Na diya kang kabaya uba mo maswalungan na mauri. Na pagisiyan ako wallah, ainu to farhan, ada nga isi, da nga tiru ako mga bangsa nga mga pamilya nga so benar agina so inituro no Allah subhanahu wa ta'ala ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mauri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Pero manang ko to, sembagan niyo, agyang ko to, apakaysa, inalitan ko kagya, alimada la tusalli. Sembagan niyo, amay, si kumaga ginawa niyo, inshallah, nasar ka pure mag-ikhlas ka no. Napaninta ko wallah, tawfikan ka no Allah subhanahu wa ta'ala, tawfikan ka no Allah subhanahu wa ta'ala, sabatan din, pamana malalayo na gyud puta mga sambayang tano prilya ko niyo balasan ka naron Allah subhanahu wa ta'ala siko kaya pa makinagyo nagusiko ini ba na kaya sabutan ni pipe sa gyang kaya wasiat tano balasan ka naron Allah subhanahu wa ta'ala panintak wallah gyud kap ketimo tano nagid ni kap ketimo tano siko surga wallahu subhanahu wa ta'ala salawatan tano sa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادخلنا الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ادخلنا الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجمعنا في جناتك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ أولادنا ونساءنا يا الله يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المتقين الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين أقم الصلاة